Svi veći proizvođači izašli su pred posetioce na ovogodišnjem CES-u sa svojim vizijama VR uređaja, što potvrđuje prognoze da će 2016. biti godina virtuelne realnosti. Veliki deo prostora zauzimala je i tehnologija usmerena ka automobilskoj industriji, međutim ono što je ove godine najviše pažnje privuklo jesu dronovi. Doduše, ove godine bilo je zabranjen njihov slobodan let, prosto zato što iz bezbednostnih razloga i slično. Međutim, puno izlagača je napravilo neke kao kaveze, znači od neke tanke mreže, i zaista je bilo fantastičnih varijanti, bilo da su u pitanju PR dronovi, onda isto tako je bio prezentovan jedan zapravo kao avion, znači isto sa kamerom koji se baci, zaista je lagan, baci se iz ruke i dalje se navodi sa bilo telefonom ili nekakvim drugim uređajem. Ovogodišnji CES distancirao se od potrošačke elektronike, a ta promena mogla je da se primeti i u samom nazivu sajma. Sada se oni više ne zovu Consumer Electronic Show, nego samo CES, i isto tako je sama asocijacija kao organizator koja stoji iza CES-a je promenila svoje ime iz Consumer Electronics Association u Consumer Technology Association, gde su oni hteli da pokažu zapravo da stave akcenat na to da nije više samo stvar u samom proizvodu, već u nekim servisima, u aplikacijama, u nekom kompletnom korisničkom iskustvu. Ipak, ni ove godine nije bilo manjka audio i video opreme. Očigledno je bilo da su nekoliko puta veće rezolucije od HD-a i dalje u modi. Interesantan je bio i zakrivljeni model ekrana koji sa obe strane pruža sliku ili displej koji je providan po potrebi. Nisu izostali ni pametni satovi, a iako je većina proizvođača ostavila telefone i tablete za kongres mobilne telefonije u Barceloni krajem februara, Huawei, treći najveći proizvođač smartfona na svetu, uradio je upravo suprotno i predstavio najnoviji fablet Mate 8.